Watu wengi wanaamini kwamba pesa ndio kila kitu, lakini ukweli ni huu. Kuna watu wana pesa nyingi lakini hawana amani. Wanalala kwenye magodoro mazuri lakini usingizi hauji. Wana majumba makubwa lakini mioyo yao imejaa hofu, msongo wa mawazo na upweke. Wanaweza kununua kila kitu lakini hawawezi kununua furaha ya kweli. Tatizo linakuja, pesa inakuwa ndio kila kitu unapoanza kuuza muda wako wote, afya yako na hata familia yako kwa ajili ya pesa. Hapo tayari umepotea, mtu wangu. Ukweli ni kwamba pesa inatakiwa ikutumikie, sio wewe uitumikie pesa. Tafuta pesa, fanya kazi kwa bidii, jenga maisha mazuri, lakini usisahau kuishi. Usisahau upendo wa kweli, usisahau kuwa binadamu, kwa sababu mwisho wa siku maisha mazuri sio yale yenye pesa nyingi, bali yale yenye amani. Na pesa sio kila kitu, japo kila kitu kinahitaji pesa. Ukipoteza pesa unaweza kuipata, lakini ukikosa amani, afya na hata muda, huo ni umaskini wa kweli. Je, katika video hii umejifunza nini? Usikose kulike, comment na kushare na watu wengine ili tuendelee kujifunza zaidi na zaidi. Mimi ni Daudi Sangarista, tukutane kwenye video inayokuja.